Namambiengia humwanchi umurigererio Ndizi TV nabo bwasumugusi ekerongwege nabuna ritkoria ondigenderete ko baritoerere kegima nabo gono genderete kwegokia asemirobero ya Ndizi TV kuna tokoretera sore asenchera yabene ritkoria rero ni godire ritkoria Jumatano chitariki 29 cyomutienyi ogatano narimo omwaka no igwechirwa 2022 ekarabono atigaira matuke 40 oka erio ense ya Kenya gosasobo chorio bonene bo mutienyi ogatano na gatatu omwaka oyega bwechirwa 2022 na ekero twarore na abana siasa nigo bagendrete kubo kari tukaserinde na gutara chinsemo au erugwe yakire koko na kuboria abananchi go bakira chikura asobonge gochakoreta amagendero mwancho murigero no muroberi obwerisore ito muroberi go gochirakira ritkoria Jumatatu ikaritkoria Ijuma ekero bano tokurigereria amangana au ari agendrete gokorekana asechi county chonsi imeyense ya Kenya asensemo yetsemi ensemo ya siasa ensemo yobochenu egatie chinsemo chinde chinge ekero tokumanyia asobo ikiranu na rayaya agendrete gokorekana imeyense ya Kenya ekero bonongo kwarigania asumurobere bwerisore ito ni gongo kunyoria buna nabo kogendera gutobwatia weterase website ito www.ndizitv.or.ke asensemeria ya Facebook na YouTube tobwati wetera Ndizi TV News nabo igo nabo Twitter so mutandao ito Twitter @NdiziTV News asebo igo ora turikire ujumbe yao SMS enge weterase enamba erase screen yao gawo ekero bonongo kwariganito chake umurobere bwerisore ito nyamangana na mankabereka okorekana imense ya Kenya asebo no twarore buna abakenya nigo barachi gotwara mogoko ne magega ya serikali goteba buna nigo barachi go korusia evangeli wakanwase okoreta chibando korwase chinse cheisko kero abana siasa bagendete gwakira chikura nigo omuske Dr. William Samoei Ruto aromwirurukia webendera ya kirogo kyoburayo bonene bwense wetraso mu bwa Kenya kwanza uyogendete gukwanira amagendro aria arachwekirania chinga kyaracho buna omurai bwense ya Kenya na sesemo ya Raila Odinga uyoromwirurukia bendera yobo mu bwa Azimio One Kenya nigo nera tatigiri magega asagenderete gwakire koko asechinsemo au toro chaborit koregoro nigo barenke ase ensemo ya suso ime county ya Narok babete baweta chinsemo au ase county ya Narok asibabete bawe yakire koko nanene ko bagikeria obamereria babo asotebabuna nigo batabwati amarorama ya gucyase aba Kenya murayibense ya Kenya Uhuru Kenyatta nigo are asensemere ya Portugal ase omurobere gosomusangirikano obo gosomusangirikano bo mu bwechinse uyomanyikante buna 2022 UN Ocean Conference aguno agendrete ko gwakirisha ense ya Kenya ase omusangirikano yo bayigwense ya Kenya nigo hiya gose serikali yense ya Kenya nigo agendrete kubeka emirobero au eriera chikwena kyabuna omo Kenya nare asagia nawe ngwegenderia libya ase obuyima bwaye ase serikali yabere gekoyena kyabuna nechie korenda abakore emirimo bonsi anene bali bagokora emirimo ase chinse cheisiko ayo naragendrete okorekana asensemo ya Kenya awase ababwatani bande bobo bwa Kenya kwanza gati abo Moses Wetangula Musalia Mudavadi gati abanda bange na barabagendrete kwenda chinsemo chinde chingaki omuskeruto neragendrete kumerana nababwatani au eryo gukwanira amangana emiroberi eriebekire yogo cyagokinya uchumi ime yense ya Kenya ekero torocheri tkoria lero nigo omokonyi bwo murai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ibo kwerurukia bendera yekirogo kyoburayo bonene bwense wetera ase obo mubwo agendrete kora au muroberio bwo uchumi gose economic forum ase ensemo area ya Tharaka Nithi omuske Ruto nigagendrete go kwenekera bamenyi bechinseme cyari arachiwo ikerania atebire buna nigo barachi kubeka emirobero yechingencho au yo kweneke buna obogima bwo mu Kenya nigo bure asaororo gati abo kweneke buna ngoro barama bagayemerimo gucyase abasaye gukinya uchumi okonya esekta yoboremi kubeka kibesa chise ine kweneke akera omunchoreria ubwo konyora wainse oberega kwegenderera bya ase obunchorere bwaye aine gati ari agendrete gukwana arachie goikerania tinga kibono ikiranire ritkoria rera senseme ya Tharaka Nithi ase arachie gotegerera ebirenkererio gose amaganio y'abananchi korwa senseme yo alibaganitie bachi goikeraniriwa gose gokorerwa ase amatukale bosi obunenchire mo yokoreta magenderero nabo gokina uchumi ase enseme yo ya Tharaka Nithi mwancho murigereri ntaitengo ira senseme yo erito igona rayaya umuskiruta bwate gukwanire gore ya magendero chinga kichubura ibwaye. So wangwana wa Tharaka Nithi, mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani siku ya leo. Asanteni sana kwa kutukaribisha.
Mimi nimekuja hapa Tharaka Nithi siku nyingi, mara nyingi kwa shughuli ya aina zote. Nimekuja hapa wakati tulitengeneza kuja kulaunch barabara, nimekuja mambo yale mengine ya stima, nimekuja mambo ya TTI, nimekuja mambo mengine. Lakini leo nimekuja hapa kwa mkutano wa muhimu sana. Tumekuja hapa mkutano wa muhimu kwa sababu tunataka kukubaliana na watu wa Tharaka Nithi vile tutatengeneza serikali inayokuja. Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Kwa muda mrefu mambo hii ya siasa imekuwa ni maneno ya viongozi, mamlaka wanatafuta, vyeo wanakawana na ile watapata. Safari hii tunataka kubadilisha. Tujue hii mambo tena sio ya viongozi, tunataka iwe ni mambo ya wananchi. Tunataka iwe ni mambo ya mahitaji na matakwa na mpango ya wananchi. Na tunataka tuelewe baada ya hii mambo yote tumepiga kura. Yule amepata kiti alikuwa anatafuta. Wewe mwananchi umeenda nyumbani na nini? Si ndio? Siasa inasemekana siasa ni maslahi. Tunataka tukubaliane hapa. Na ndio sababu kama Kenya Kwanza tumesema tunataka kubadilisha mfumo wa siasa. Siasa isikue tena ati ni mambo ya viongozi, vyeo, mamlaka na mambo yao. Hapana. Hii siasa lazima tuibadilishe. Ndio iwe ni maneno tunajadili ni mambo ya wananchi. Ni vipi atashughulikiwa? Ni vipi maisha yake itabadilika? Usaidizi wa aina gani ndio itabadilisha kilimo ya sehemu hii? Mnahitaji barabara itaenda wapi ndio iweze kusaidia uchumi wa Tharaka Nithi? Mnataka masomo ya watoto wenu ishughulikiwe kwa njia gani? Yule mama ambaye anafanya biashara leo, changamoto alio nayo kwa biashara yake ni gani na ni vipi tunaweza kuitatua? Ili wakati tutaenda kupiga kura, wewe mtu ya Tharaka Nithi nataka unisikie vizuri. Wakati unaenda kupiga kura, ujue mimi napiga kura kwa sababu hii serikali mimi nachagua itanipatia card ya NHIF. Sitalipa tena madeni ya hospitali. Hii serikali ninayochagua itapunguza gharama ya mbolea. Hii serikali mimi ninachagua itahakikisha ya kwamba kuna maji na barabara imetengenezwa ya kutoka hapa kwenda pale, na mimi nitapata pesa ya kuinua biashara yangu. Nyinyi mnanielewa? Ndio wewe kama mwananchi wa Tharaka Nithi uende upige kura ukijipigia maslahi yako. Na mimi nimesema ya kwamba hii chata tayari tumekubaliana in general. Tuliketi chini na hawa viongozi kule Naivasha. Tulienda mpaka Masai Mara na viongozi wa Mulima hapa. Tukakubaliana ni vipi tutabadilisha uchumi wa Kenya. Ni vipi tutabadilisha uchumi wa Tharaka Nithi. Tukaketi chini na hawa viongozi, lakini hatutaki kukamilisha hiyo manifesto mpaka nyinyi wananchi wenyewe muizungumzie, muichangie, muhakikisha kwamba ni ile mumesema na ndio ile tumekubaliana. Na mimi niko tayari kuandika chata na watu wa Tharaka Nithi. Tunaelewana? Hii maneno tuko naye hapa tunaongea leo, tutaiweka vizuri kwa mkataba. Na tutarudi hapa tena kuiweka sahihi. Kusema tukipiga kura, number 1 itafanyika, number 2 itafanyika, number 3 itafanyika, number 4 itafanyika. Kiwango ni hii, kiwango ni hii. Na kila mwaka tutarudi hapa Tharaka Nithi tuone ile tulikubaliana imefika wapi.
Tunaelewana? Hivyo ndivyo tutakayoondoa utapeli na ukora kwa siasa ya Kenya. Tunataka siasa ambayo iko wazi. Na tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya isitekwe nyara na watu wachache. Kenya iwe ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Tunataka kujua ya kwamba hii ndengu inawasumbua hapa. Mkipata ndengu nyingi inaharibika. Kwa sababu hakuna infrastructure ya kuhakikisha kwamba ikipatikana nyingi inaweza kufanywa value addition, inaweza kufanywa processing, inaweza kufanywa kuwekwa kwa storage mahali pazuri. Those are the things we want to agree with the people of Tharaka Nithi, so that tukubaliane vile vile. Tuko na vijana wamemaliza shule wengi. Ni program gani tutashughulika nayo ili wakati we unaenda kupiga kura ujue kuna mpango ya mtoto wako kupata ajira? Tunaelewana wangwana wa Tharaka Nithi? That is the conversation we want to have. We want to have a conversation about the economic priorities of Tharaka Nithi County. We want to make sure that the program of government beginning when we vote will not be based on guesswork. It will be based on an agreed plan between those you elect, the government you elect, and the people of Tharaka Nithi County. And because it will be written and signed, it can be measured and it can be accounted for. Na ndio tunataka tushirikiane namna hiyo. Na ndio nilisema mimi mwenyewe nitakuja hii strongholds kwa sababu tumeenda mahali mingi. Kwa sasa kama Kenya Kwanza tumefika katika counties, imebaki counties 3 peke yake. Na yote 3 tutamaliza leo. Ili wakati tuna launch manifesto, tunataka mwananchi kila sehemu ya Kenya awe amejua pale katika manifesto ya Kenya Kwanza, pale katika manifesto ya UDA, tumekubaliana mambo ya kaunti yangu namna hii, namna hii, namna hii, kwa maji, kwa matibabu, kwa yale mengine yote. Na hiyo mpango yote mutasikia kwa sababu tutakuwa na launch ya manifesto yetu kesho jioni. So mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Tharaka Nithi, bila ya kupoteza muda, najua kuna watu kutoka sectors mbalimbali tayari wako na stakeholder engagement, na leo wamekuja hapa kutoa mapendekezo yao. And every contribution is welcome. Hakuna contribution right or wrong. Na kama uelewi Kiingereza, ongea Kiswahili. Na kama uelewi Kiswahili, ongea Kitharaka. Iko translators wengi hapa. Kwa sababu ile ya muhimu si Kiingereza. Ile ya muhimu ni idea uko nayo vile tunaweza kuboresha na kubadilisha Tharaka Nithi County. Tumekubaliana? Watu wa Tharaka Nithi tumekubaliana? Muko tayari tuongee? Na tuongee roho yetu yote, tuongee ile maneno tunaona inaweza kusaidia Tharaka Nithi County ili tuunde serikali pamoja na nyinyi. Na tunafanya hivi, nataka nimalizie kwa kusema hivi. Why are we bringing you people and the citizens and the people of Tharaka Nithi to this conversation? It is because siasa ni maslahi. Nyinyi mnajua, wengi wenu hapa ni Wakristo, si namna hiyo? Mnajua neno la Mungu kwa Mathayo. Wale wafuasi wa Yesu hapo kwa Mathayo nafikiri 17 alikuja kuambia Yesu, sasa Bwana Yesu, sisi tumewacha bibi zetu, sisi tumewacha biashara yetu, sisi wengine tulikuwa wavuvi, sisi wengine tulikuwa tunafanya biashara sijui gani, mwingine alikuwa wa seremala. Sasa sisi tumewacha bibi zetu, tumewacha biashara yetu na tumekuja kukufuata. Kwa hii safari yako tunakufuata, sisi tutapata nini kwa hii safari yako? Na hiyo
wafuasi wa Yesu wanamuuliza, nyinyi mnasikia? Wafuasi wa Yesu wanamuuliza Yesu, hebu tueleze hii safari yako hii tutapata nini? Si ndio? Yesu akawajibu, mtapata maradufu hapa duniani, lakini vile vile mtapata uzima wa milele. Si ndio? So lazima hata wewe mwananchi wa Tharaka Nithi uulize, hii safari tunaenda hii, mimi mtu ya Tharaka Nithi nitapata nini kwa hii safari nikipiga kura? Kama namna gani? Na hiyo ndio swali tunataka kujibu hapa. Tunataka mtuambie tungependa hii, tungependa hii, tungependa hii, tungependa hii. Mambo ya kilimo yenu, mambo ya biashara yenu, mnataka soko ijengwe wapi? Wamama wengi wanahangaika kwa mvua na jua. Mnataka yule Shylock anawasumbua. Mnataka tufanye nini? Kuwe na pesa ya serikali ya kuinua biashara. Unaona yale wamesema ni yale kabisa inaguza kubadilisha maisha ya watu wa West Pokot. Tofauti yetu na wale watu wa kuzimia ni hii. Ni kwa sababu sisi tunataka kujenga uchumi na tunataka kujenga kutoka chini kwenda juu. Wale ndugu zetu wengine wanataka kubadilisha katiba. Sisi nia yetu ni kwamba sasa ile pesa ya kusaidia mwananchi wa kawaida nani amekanyaga asante sana. Sisi tunasema ya kwamba nia yetu ni kuleta pesa, sio kupatia mabwenyenye na makampuni kubwa. Ni iletwe hapa mashinani isaidie wale watu wanafanya mining hapa. Saidie wale mama mboga, ndio ule mama mboga aliongea hapa, waweze wakahakikisha biashara yao ya mboga imeenda mbele. Saidie mambo ya maziwa. Nisikia mzee Kenneth akiongea kuhusu dairy, na yeye tulikuwa nakumbuka last time tulikuweka yeye kwa dairy board, alikuwa kwa dairy board. Na yeye unaona ile information ako nayo. Hiyo ndio tunataka sisi kujenga, kubadilisha mambo ya paretram, kuhakikisha kwamba mifugo yetu inatusaidia kuleta pesa, na kuhakikisha kwamba livestock yetu imenawiri na inapata bei, kuhakikisha kwamba mazao yetu yametoka kutoka nyumbani ifike katika market, kuhakikisha ya kwamba mahindi yenye inapandwa mpaka huko Alale inaleta bei ya maana kwa mwananchi wa kawaida. That is our objective. Sisi umesikia watu wa bodaboda hapa, umesikia watu wa matatu, au watu wote. Insecurity kwa Kenya haitamalizwa kwa kutumia nguvu ya kiaskari. Insecurity, kitu ya kwanza ni kuwa na Marshall Plan ya maendeleo. Sisi tumeketi chini na tulikaa na tukaongea na naibu wa rais na viongozi wote wa West Pokot, Elgeyo Marakwet na kwenda hata Baringo. Tukasema tunataka kitu inaitwa a Marshall Plan ya kujenga Kerio Valley region. Tunajua tuna watoto wetu ambao wako katika uwizi ya ng'ombe, wako kwa Elgeyo Marakwet, wako West Pokot. Watu wengine wameuliza Ruto anafanya Ruto nini? Mimi mmenisikia nimeuliza hata juzi wiki jana, nilikuwa namuuliza rafiki yetu. Tulikuwa na Murkomen. Nikamuuliza rais, wewe unataka kwenda kustaafu? Hujatuambia huyu William Ruto alifanya makosa gani? Wakenya walikuchagua mara 2 mara 3 mkiwa na William Ruto. Amefanya makosa gani? Kwa sababu huwezi kuanza kusema mko pamoja, mmepewa jukumu. Hii wale tulipea Rais Uhuru Kenyatta alipewa wakiwa pamoja na William Ruto. Ni kweli si kweli? It was a joint ticket. That's why it's called a running mate. Na kwa sababu katiba ikasema huwezi kumtoa kiholela vile ilikuwa katiba ya zamani. Mmepewa, you are co-joint at the hip. Kwa hivyo kama kuna makosa yoyote tuambie. Tafadhali usiende kustaafu bila kuambia Wakenya ni nini kilitendeka.
Shukuru wale walipeana maoni yetu na nyinyi wananchi kwa kuhudhuria kwa wingi hivi uga huu wa Kishaunet. Tumetoka hapa leo tukijua mambo yetu ya West Pokot. Mambo yetu ya West Pokot imeingia katiba ile ya UDA ikiongozwa na rais wetu wa 5 Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, serikali ile yetu, kama sisi watu wa West Pokot, kama maasala, tuko pale ndani kabisa. Ya mwisho, mimi kama gavana wenu nataka niwahakikishie watu ya West Pokot kwamba wakati mtanipatia kunirudishia uongozi tena, mkijua ile kazi nilifanya, hata mkiona hapa Kishaunet mahali mmekaa hapa, nimeingia hapa jana kama imewachwa, ng'ombe ndio inakula hapa nyasi, imekuwa kama kwa mtu, mimi nitakuja kurudisha ile heshima nilikuwa nimeweka kauli hii ili tuende mbele. Ya mwisho, mwanchi umurigere na kwa rebono oyo aburitangani oyo morayo mukonyi bomurai wense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto yogenderete no muroberio obwo gukina uchumi asensemere ya tarakanithi asaba beire gakubariera chira bamenyi benseme yo nakugania obochorio bonene bwo mwako iga gweti 2022 gokorekana senchira ere yo bwene na boigo obwasioku na abarayi bobo mu bwa Kenya kwanza babete bagwe yakire koko aburitkore igoro ase ensemo ya West Pokot nigo babere bagokwanira igoro yo muroberio botoma paskeri batayiro no muroberio bwate amarora maya saba Kenya yogo chiago kinya uchumi imeyense ya Kenya nigo baiga barayi babere bakwene kyabuna chingaki baraswe aso burayi ose chingaki omokonyi bomurayi araswe buno murayo gatano wense ya Kenya nigo serikali ya Kenya kwanza rache kwene kyabuna amangana yoborendi abaire ka gutingiwa asenseme yo irikobeka magima yabantu bensemo ya West Pokot ase aororo ekerwa no togendrete nigo kesemo gosenigo eserikali yense ya Kenya yabeire gegotanga ogwakana kwebango ase ochibando chikoigwa kurwase chinse chaisiko nakorengana no muwaziri w'oboremi Muske Peter Munya nigatere na umuroberio yo nigora chego chaka aritkoria ijuma etarike yemo yo mutienyi ogatano na kabere asata bire na ekinigo kira chego konya asogokeana kwa magori iyobosio erio gosamagori yobosi eria bakenya babe bakwenyorera endagera senchera yabene tebono twinararia ya Muske Peter Munya bwate chinga kibono akwaneta yuase ensemeria ya Mombasa. Is looking into ways and means of addressing the cost of unga to bring it down so that consumers can afford it. And this morning, after lengthy meeting and discussion, we have decided that we will suspend all levies and charges imposed on maize imported into the country, even as we wait for the other maize that millers were authorized to import from various destinations. Mwanchi umurigere ribona ya nigo achire chinga kyaba Kenya samatwa bangoiga babere bakwe murungania kubwatkana no gukina kwerigori anene rigori ryobosie egento babere bagotebania nigo bagochandeka mono konyora igo nabono nigo irachikobo mwesase bare achinga kimone serikali yaberege gutenenia oko akana kwebango ko ase chibando chire chiko iwa korwase chinse chaisiko ekero togendereta yagendereta gokorekana imense ya Kenya nigo serikali yense ya Kenya yarire chira choko chakwaga cha chinyomba icho chira chikokonya abakori emirimo anene bari bagokora emirimo ase chinse chaisiko bunensemeri ya Saudi Arabia aske bata nabanki babonigo bawetera chinga chingongu anene kero babiri bakunereriwa nabari babari getemeremo ase chinse mecho nabono nigo omo gosego kwa nasensemo ya Mombasa achinga kichie umosangrekano o National Employment Authority nigo omo waziri ase ensemo ya bakora emirimo Simon Chelugui abereka bata serikali nigo yabekire nsemo chiringi emeronko 5 nebere echo ose chiringi chimilioni emeronko 5 nebere echo chira chikokonya kwagacha chinyomba ibere ayenyombe ya masensemo ya Jeddah na baigo ensemo ya Riyadh eriyo gochagokonya abakolebere mabo bago chandeka korwase chinse chaisiko. Tumekuwa tukiomba na kupanga kupata pesa ama fedha ya to finance safe homes and inalingana na vile wengine wanafanya.
kuna nchi zingine kule ugaibuni, haswa upande wa Uarabuni kama wa Filipino na wa Pakistani ambao wamefanya wamejengea watu wao nyumba za kuishi wakati wanapokosa kazi ama wakidhulumiwa. Tunakuwa na nyumba ambao watabaki, ambao sisi wenyewe kama Kenya tutasimamia kupitia ubalozi wetu wa nchi hiyo. Kwa hivyo Wakenya hatutataka tena kuona Mkenya ambaye anarandaranda ama amepoteza kazi ama hana makazi, atakuwa anabaki hapo akitafutiwa vyeti vyake ya kusafiri kurudi nyumbani. Ni aibu sana kuona Wakenya wakilia na wakikaa barabarani wakikosa makao. Sisi ni serikali ambao tuna heshimu na tunalinda wa Kenya. Kwa hivyo hii mpango ni kulete heshima kwa Wakenya na pia kuhakikisha kwamba Wakenya wakienda ng'ambo wanarudi salama. Nekero bano abantu abange barrokanire baguchandikane nekero bakoenda korigia emirimo ase Chinsa Isano egento okonyora abange baboni go bakounererwa na bari babarigete emirimo yairira abange gosiria magimabo kurwara na abande kwimukia bitambukiro bitabwenereti nabono nigo omuwaziri oleba Simon Cheluguya berega koenekia buna nigo bagocha kubeka emirobero yonsi yo kurenda oboyima bwo Kenya. Omorai wense ya Kenya muske urumuigai Kenyatta nigo achire goseniga betega wikirana asensemo ya Lisbon mense ya Portugal ase omroberio gose omusangirikano obwabo bwe Chinsa Isano gose omroberio manyekanete buna 2022 UN Ocean Conference uru nigo abereka gokwanera aria ense ya Kenya yabereke gokora asuko bwatrana ne Chinsa chinde asikiri abandi baigo abereka kwenekia buna nigo barachikogendera ko bwatrana kubeka emirobero saine irokine sector yobonchore na bego gokinia uchumi egatie Chinsa chiobomo bwa Africa. I can inform that with Kenya's updated nationally determined contributions, we this time have included a range of ocean climate actions such as conservation of mangroves and associated blue carbon ecosystems. Indeed, one such program is the Mangrove Protection Program, known as Mikoko Pamoja, that is currently ongoing in one of our counties called Kwale in Kenya. And this was the first mangrove blue carbon project in the world. The local community, which benefits from the revenues generated through carbon credits, now has a strong incentive to protect mangroves. It is a win-win scenario in which communities earn income while at the same time enabling us to protect the mangroves. Another interesting initiative is a program that supports women through seaweed farming. Again, in another county of Kenya, of Kwale. This has grown from experimental farming to a thriving cottage industry that produces soaps and lotions and shampoos. And researchers from our Kenya Industrial Research and Development Institute support the women to produce these cosmetics. Ladies and gentlemen, these are just a few demonstrations of how ocean research and knowledge can transform policy and practice to sustainably produce from the ocean. Unfortunately, all these projects that I've mentioned are all relatively small. The scope and quality of research required to inform ocean action at scale carries a high price tag and often needs to be undertaken over a long period. This is the key challenge that the ocean decade currently faces. Indeed, funding for research that the ocean decade has managed to raise since 2021 is minuscule relative to
to the kind of knowledge that we require them to produce. Kenya recognizes the very unique role of early career ocean professionals and youth in protecting our oceans and in creating a greater understanding of human connectivity to the oceans. And it is for this reason that we have upscaled capacity-building activities such as fish farming in the mudflats along the coastal strip, tree planting including mangroves, crab farming, business development studies, and table banking initiatives, all aimed at our youth. Through conferences and Blue Talks, Kenya continues to raise awareness of the need to increase investment in ocean science. In addition, as government, we have also mobilized at the regional and global levels. Moreover, Kenya has also established a maritime academy to enhance maritime literacy as well as skills. Ladies and gentlemen, the Intergovernmental Oceanographic Commission Ocean Teacher Academy is hosted in Kenya. The Academy continues to organize and to facilitate ocean-based and aquatic science, prioritize programs for our region. I would like today to invite like-minded institutions to partner with this academy to spearhead ocean literacy and aquatic science programs across the African continent. Ladies and gentlemen, in conclusion, I only wish to highlight the importance of the call to action that we are all making today. Our message is clear. The time for action is now. We must embrace the opportunity offered by the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development to close the knowledge and financing gap and advance the quest for a healthy, well-balanced, and well-managed planet. Let's say it is good to see so many of you participating in this Ocean Decade Alliance meeting. Indeed, for some of us, the ocean does inspire awe and mystery. For many who live in coastal states, the ocean is an infinite source of easy to secure food, as well as a major transport route. But a small group of knowledgeable scientists recognizes that the ocean is not just the heartbeat of our planet, with tremendous potential to drive our economies and feed our people, but it is also under severe stress from human action. They understand that we need to develop a new relationship between humanity and the ocean, a relationship that enables us to produce more from the ocean while at the same time protecting it. This, ladies and gentlemen, is the core essence of the Ocean Decade 2021 to 2030. Much about the ocean, as I said earlier, still remains a mystery. And since we cannot manage what we do not understand, the Ocean Decade is intended to provide a framework for delivering the knowledge, evidence, and solutions that are required to sustainably manage the oceans. As a patron of the Ocean Decade Alliance, I have developed a deeper appreciation of the difference it makes to have a better understanding of the ocean. Just as an example, Mancho Murigarina, Kwaiguro Ibono, Nomura, Ibense, Kenya Mosque, Urumuiga, Kenyatta, Oyore, Imeyense, Portugal, as Somusangre Kanomani Cantebuna 2022 UN Ocean Conference, Omo Sangrekano, Woko in Kebuna Chinsa, Chorogongorua, Africa, Ngobwata Nachire Chonsi, Eriogochia, Coretta, Amagendro, Anena Sensemo, Ye Chinyancha. Toko Idana Samanganagi Siasa Nigo, Obomuburia, Azimiola, Moja, one Kenya, Korawa, no Muruke Vendera, Yekero.
obura yobonene bwense wetera sobo mu bumuskiraila mulodinga bagenderete guyakire kuko ase chinsemo au abori tkoregoro ntwaro chimba betu bakwira siasa chabo ase county ya Narok awase babetu bakwanera magendero au ayo barachigoikerania abuna serikali ya Azimio One Kenya na kuganya banyu bensembe kubabwatia elio gochia koreta magendero na biga monchorerio anena se county yo ya Narok abarai au barabwatani ba Kenya kwa barabwatani ba Azimio One Kenya nigo barengena umuskeraila abane nabandi babaro kanete kumuyikeria umuske William Samuel Ruto na watebabuna amangana ya manke nigo atari amaya gosenigare ayobungaineria ayarati atachi okonyo mo Kenya ase amatukari bosio tigatoiwe na rea babwate kurwa sense meyo ya Narok aburit kuregoro hapa ilikuwa iko na shida mingi sana sio mao ilikuwa inaenda na mimi nilisema niko tayari kwenda kuuza mandazi kule Kibera ili mao ihifadhiwe. Tulisema tuko na lazima ya kuhifadhi mao. Mao sasa iko. Mao tutazidi kulinda mao na kuhifadhi mao kwa manufaa ya kizazi hichi na ile ambayo inakuja. Sawa sawa? Sisi kama Wamasai tumesema Mau Forest will be reserved for generations to come. Hakuna ule mtu ambaye anadanganya watu ati akichukua kiti atakuja tena kurudisha watu huko chini. Tutatoa nyinyi huko ndani. Nimesikia juzi William Ruto akiwa hapa Narok anasema ati hiyo mambo ya Mau Forest imeisha. That matter of the matter of Mau Forest is over. How can it be over when people are still living in the forest and they are being protected by the Deputy President of the Republic of Kenya ambaye anaitwa William Ruto? Mambo ya Mau, baba tumesema na ndio ya mwisho. Asante sana baba kwa kuturudishia Mau. Na mimi kama governor wa Narok sababu nitakuwa hakuna mtu ataingia Mau tena. Mau tutafanya ikuwe tourist circuit ingine. Tutatengeneza huko ikuwe nature reserve. We can even import primates ikuwe another circuit ya tourism. Na hakuna mtu atai kuingia. Nataka nyinyi mkubali muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Inua rungu juu, inua rungu juu. Sasa nimesema kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi na mshale na uta mnazo. Yani mshale ni nini? Mshale ni kitambulisho, uta ni kura. Sawa? Msimunazo? Nani aliharibu kilimo katika nchi ya Kenya? Nani alikula mahindi katika nchi ya Kenya? Mwancho muligere libono na kwa igure abo nababwatani bobo bwa Azimio One Kenya alia sense moya Narok asbabete bawe yakire koko na kobori abamenyi benseme yo kubabwatsia aseganga yabo yo chikoreta magendro anene kwene kebunali nanilia Mau yabereri ko basagiya ase okoreta ebiasara gusego kine uchumi ase county ya Narok ono muroberio wo risoria ito yogo chirakire tikoria Jumatatu ikaritikoria Ijuma ekarto kumanyina yagenderete gokorekana imeyense ya Kenya ntobwato mageni ritkoria rera se studio aiturachi okwanira manke igoria mangana yo bonchoreria igobona omwanchi omurigere ritobasa gusukare ngwira nanda sege kagetari getambe no mogeni eritogendere gusanga manke endra gotonyora gwetera website yaito www.ndizitv.or.ke asense moya Facebook na YouTube tonyore gwetera Ndizi TV News na wigaso mutandao Twitter nigora tonyore gwetera @ndizitv news eritogendere gukumanya manke tobasa gusukare.
lia bu television ya Ndizi TV. Vono na bukura yugoncho lia buao. Ase television ya Ndizi TV. Chinga kichindi chonsi. Elio wikere. Abarigeri ya kuruchi county Isano na Ibere. Echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti Isano na Ibere. Inya Isato. Isano nemo Ibere. Isato. Isano na Isato. Isano na Ibere. Eyemo. Elio togo ikere. Gose. Otutarire. Ase chia bisi chito. Echuchi ya senyumba. Ya Brighton Apartment. Ejire busio wechiro ya Embassy. Ekeroko gende nyakoe. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochi gukorigere cyoka nduto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakore tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirector w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba Enoti Isano na Ibere Ibere Isano nemo Kianda Ibere Inya Isano gosumurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batarira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni uregene. Ndizi TV uwenso bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora Sorogonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onture irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Enkoro y'umuntu nige gonchoka na kubigi ntekebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo ase gosori yokwegia yaba sintobo chondo aba mwede na murigere izana charo no kubuli mubwane mungatira singe tato mindo na mama bakacha ntebi gose buri musomi no yo mindo njengo ta utinde muntu tabwate manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire magega yomuga kochondo gukwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyirwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya gosira bana balitingo bagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya sivile mpaka lito konda aligere ndana aki none siringisana churi yakonyora njia zikoleire ngwandarire tabiyo kwararite mubega kyumbone none kikwaregerete kakekero kwakwete akikwaregerete abana baitana gaki momurumu abochondo nyangao nige soirime nagusegeto gutaigwana amate yo chondo iyo yamenyete no murembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sunsura emechando yabo ono ma ese ngenjo kwegero mwana ko masomi na nero ma eto bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inungu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutanya monte bimasuma inungu bwate chibesa musomera yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano Chinsa Ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira Chinsa ikomi cha maragoba eliubwe manye ninkigeo cha okorekana ase amateye.
Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cyumugusi n'umurobyo w'igikoro cyumugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chinyenjo chinsoni amunoboroso w'umunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanda ari nyumba manyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kibintu byare na kibintu bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia mugaso Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabalia baito vemerubio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitali gonchoka omugonko gugwatia namruira lyagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechande yao yonsi nigo bakurubu bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo mugonko gose omugonko bwekumpete ekero gwatengerie gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna liru ebitarenge nechinse muchindi chamuguru na boiga magoko boigo amarwira lyagocha kubwotekana no mugotu nigo bakubwenia buna arthritis na yanda mange ekero kwabalirwe na kuliya kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungi yumubero magiga yukonyoro kurwaliwa kurwasenya gitali mbabwate boigo umurubulyo bwo koretera obubwenya gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara kimanyikane tubuna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batalire imiyumu chokisi asamaga cha New Sansura Building rironkoria kabire umurango namba Isano nemo na boigo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho Ajami Building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate Chinsa Isano numuchu Naivasha urusagi oromo na bogutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam nechinde chinyinge bakirisimi asenamba enoti Isano na Ibere eyemo inye Isano nemo Isano na Ibere isato Isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services one stop in physical rehabilitation ayene bundi yokoro systema gose Ndizi TV obwansu bwomugusi Mwancho murigereyo Ndizi TV na indene chingakingia ekerobono twenderete no muroberio bwerisoria ito ekerobono twakurire ensemi ntangani nande nigo togoso ensemi ya kabire asineka ukumanya buna litkoria rero nigo tubwato mugeni oyo turachiko kwanira amangana yobonchoreria imeye studio gaiga nyoro nabakondera gutubwate wetra se website yaito www.ndizitv.or.ke asensemi ya Facebook na YouTube nigo ratonyore wetra Ndizi TV News nabaga so mutandao Twitter nabo gotonyora wetra @Ndizi TV News
irio gendere kubwatia emiroberi yonse togokoretera korwase ensemo ye studio yaito nitukorera bono tubwato mageni ase studio gaiga oyoro monchoreria ase na niga korobonchorere bwaye imeyo mochobo songo nene nigo agokorobonchoreria bwokonia ebinto biria bigotumika ase ogokore nyomba ekero kwagachire nyomba yawe ibinto nebinge biganeri nyomba gari buna chitail emirango chichuma chidirisha gati ebinde binge na omonchoreria mogento bwateri tugori rero nigagokora ebiasara ebyo nigo turachigosanganera manke eria tumanye naki obuya bwe biasara ebyo na inde naki akobikora aimeyo mochobosongo igo bono sangana ntugo ikomorio erio tobeto kwemanya mange karibu sana mogeni ase studio Mno sana masoko karibisha gutaiga na manyo mwancho murigereria eningo na kinga yokoro na inde nkie kogokora asamari tangoro kurobi no mwega seitogere Sirombe Nyamira County lakini gongo koro ponchori bwana se eduka aiga bosongo ku San Siro Ceramics batokonia ebintu aho semne merangwa chi tiles chi ceiling chi MDF boards chi cross chi kabadi lafu ne ebintu binde yes kero kende no te eduke yiganga iga ebe kire gosenga ingo sinyara yera sumu chubosongo ase bosongo ga tora seduke ase building airange na Umoja Elimu Center mbarabara na bogo soimo bokorora alafu na ndento bwatene showroom endegere ase supermarket ya asinge nje murigere na banta itomenderio giria yake na ryo risko gari aranje bega ukoiwa ase tobwate showroom ende egere quickmart kurma gari ase parking yabo no gosoka quickmart kurma na bokore edukere ya cross yabo nere ko rigo to kari customer cheto se to konyara kone yes eduke ya San Siro nindi kwaye chagitire ndene kerengere nayo kwaye chagiti gose ne duka mubwatranite byombe bingerio ko yakora ninje naye chagite sengencho konyora twara tware na bwate duka na like na ngono moriko asoko details echo ekere gitu mwaka wa 2012 ngatiga era ngachanga chake biasara byane kabichake biasara byane ngoro kubuna San Siro Resort ero mugonjo kero ye kandi katiga ngarana ya tiani ngonchoreri yake ngira nasi gento kerimanyete gokora aso wekerano alire na igetenga igora San Siro Ceramics iyo bosongo ya ligiri kwa base ebiasere miaka 5 na ande tobere to kona customer cheito quality nge tiles merangu ne ceiling chirangechi ne chi MDF boards yes ebinte biga mogokora gari gose binte imoko niga nkaini no abanyene moko birosi gosase naro moko byo ikorwa erinde mwacha go byone anene muno toko nyore binte bikorwa se binge bikoba imported toko nyora se mucho Nairobi se Kisumu twanyora to kubigora alafu tocha kubyonia se mucho itorendo bosonga yes kerkene nda to kwanire igora kegoro ya ebinte bimoko niga naki moko byoni gose naki ngikerikegane irie kero moko import gose ngoro ase chinse mochinde etegetanga ni utara import kende yonzi go so letegenta se duka kwa niole kwa iko ase jiduka chiri chiko bionia kwa quality yae kwa rigerina egente kaso kerunda gikibo songo ngeri ko nyore market buneta keire ma anene mono ase major focus so to kurigeri quality because even they binge mbiro monto operate singenjo so tamanya kwa nyoro kwa na iria bantu bintu biko genda maybe na styles chiko sabo kerangi so mbia oendo manye quality na experience yetu nyore for a long time kia to enable egere to kora kitu nyara ko ena customer cheto ebintu biri quality ngia creo que ntatebe ase jinga kiyiga kwa bere go gokora ubunchurire boko nye binte biga naki ora kwanere igoro ya services kirimo ko ena nagari na enchera abaguri bakire bako bigora okay kulingana neduka yetu ntubate monto okero monto ugo deal ne customer na we kase duka yetu egentege tangani to tema to advice customer na kulingana ne kuningine ngakibune ko nakogenda ngento kiura beke keri kororoka na bya se nyumba so asengenchu yeyo eduka yetu nerigeti ko babunanje bisetake bono to konyora references kurwa sabantu kulingana ne service yetu ko offer ne quality anene mo ne kina kiego chankora gego ya tosira no to konyora torasi kwanyora umuntu awakana San Siro ngayere nayo ko tiles kwanyora lena haya ninto to ko ninju to koreke to ko ne
Kanyorori singa kinyinga abantu ekero bakorero bwagachi bw'ekinyomba nabo muntu aganete kubeka chitaire chigosembera ngo korende asenge nchata bwati bumanyi bwisaine iguru yo bwagachi bw'enyomba ekero achire agusaba iriga gutarira duka ya inona kimoko mokonya iriyo nyora keria aganete onene chitaire chikobera ndo bwata chitaire nabo konyora chitaire nchirata ite chibere gusen sitting room chitaire gusene cheisko gusene chiecho na kyo konyora moko mosemia iguru yo konyora chitaire chigose chime emerango na bintu biri byonse moko ni gari anene muno ngo take to initiative kare customer yaikire guika seduka yaito sometimes toko imuka twabanyene twagenda bakenyomberie twakora gupima twapimire twakorire twamu advice bone kulingana na storage aige sitting room na beko ira naiga dining room na botokonya twabekire tile ira naiga so twa advice no nekero konyora tiles maybe kusin enyombo monta agachite tekira niti no emerango toko bwada to mataina yaya tia tokore kitia tokubekere kind of order so that emerango ebe customized eche kulingana ne kodeki uneganire so like te yaba uraisi customer kerego ikayanyorana nebwate ebintu birietagete in the right way. Ebinte biga mubwate kere bikera ina kera gose onene mirango mubwate type chinyinge gose ne type ye mokonyora mubwate emirango gera ine nyinge konyorore mirango ikoroku na flash doors kotonyorore mirango ikoroku panel doors konyorore mirango ikoroku na melamine doors so bikere mirango pakanto bwate mahogany doors bone ko bwate na from time to time a customer kwani kwaye na kikole ndora nyore customer gani tikubani gete kuya ko budget ya yekorete ke ko limit so na botuko mu advice na turakora iga nenyarikane by the end of the day nyore na waikira nirie kanga yao with an accommodative budget na at the same time igento geko ke customer na sense mu styles tiles do chinjira of different qualities so negani na kero customer ya chiri na botuko mu advice chitali mchire konya une size ya liko ba na sinini for the sitting room guri ko be quality ngia yes apart from kona chitairi emirango yechichumeyo na binto kina inde moko ni gari mon chirangi ngondo bwata sobonge bwate chirangi tokoni of premium qualities tobwate n'ibintu byeji bathroom accessories so kubeka no energy tissue chisabuni ogocha kwanyora na the instances okonyora mna maybe monta ebirolebi so igintu kiriyo finish enyomba gyonsi pinotobadeki no mubwate ekero mugori yachire gusena seduka ya ino obeire gakoira ebinte biga na kibiko mwikera gusena kibinte bigo ikasenga ya ngor more offers gusengo more services cyo kumokobera mpaka buoye ende guse muntu nagane tiko koberu nabo igokubekerwa na kimugo cha mwakora so igintu toje twakorane na mono asi sector ya building transportation is a key factor ndito konyorana yaya tiato beke ndrora aba monto narataka go transporteri batia sa go transporteri yoko mentra kabeza gitika sinini ntwa seduka ya itonturi getina no eto gocha totaite gocha offer transport at some point tukutaka to reduce ile customer discount kapsa e discount yekero e customer ya mentra niriko genda kwanyorana ya be nyinge kwanza eternity no ni transport ile ngo kobekero so bono na kutuko facilitate transport wali eri omonte nyombe egari abantu bonzimba kwikaini nabo konyora omuntu naroro maybe ikirase takasinini orabeka kantu kasinini mu so twali yo muntu orairire customer bia egere by the time ebintu biko nebintu bire fragile bia genda buya bakabika se customer so batirende nande no anigo ndobwato mupango bwa matukale mutu masininiga kwetore wa transport services so that twanyarabo tusuko irira customer chito ebintu biri bakogora kuruchi na kia sense mu yokubekera yakero nakuburi naroro kuganetia bekero ekubekerwa is very critical abantu batumira ikibeza kinyinge mono kugura ebintu by'ekibeza bamana kwenda ali banyora omuntu okwe muyiya okubeka tiles kwanyora ebintu ebyakorere kibyakire mbiri asoka kulingana unatagete so ndubune eduka ngora abulitore customer na kiko no bwate fundi no akwa bulde ebintu egere kero kwanyore na maybe tabwate fundi kwa mu advice na nindo chabantu oyo noyo twarire gazi ba korane kodeki nengia so nabo kumo accommodate agenda akorere gazi but rende with extreme caution punanje muna lit koliya ngeri igoro
na nari mo customer na ceiling nyinge sana uchinyancho iko na chiete marogo bangora iko gaina ngari ni gasi no etwa nete na kiekolire kakiro manyene kamwakera chibichanga motebi mirime kulinga narori ni mirime mia to chirende ono iyanyora nguna wospire consinini customer confidence igobonekero mwa iro muntu services cyo kumukobera na kumubekera ngo chimuri mwaira na mwarigereri na kiye twarigereri na taliban customer constraint ari kurigereri but renda singencho because we cannot commit abantu mbali in different distances of which to kunyara kwenda from time to time but ndapo kwenda kwarigereri kwanyora na aya aiga karange tingo mnyokandireri na nda nene mono kero twarigerie customer mufundi ngomo tebitu na kulingana ne market aiga no gutara in terms of labor egere customer tenyora na aya kwange to monto agachikonsamura chipesa you see that ndomneke kero kinanga nyororo muntu nabagocha kugura huseto tebe nemirango gose chirangi cyase eduka yaino kwanyore rangi nera bintu mbiraganyetie mbiya se eduka se chinga kiecho na kimogo chia mwamukonya kulingana ne njira to operate ntugo tugutaka ko oni customer yetu no konyara kole di ndire konyara kana konya usigentu bitendo kebwati nabo to ko advice na ya boniga to kebwati na kitogokora nkuntu kuyeri kurwa sigetekeria stomanyete nande twamoyeria nande twamoteina ya bono ebese ne ibitu inereye taginjira nereye abantu babika bacha baso ku broke umuntu na ya bamenta kendo gesinigoro we are trying to our level best kokoraki koba as professional as possible so that customer chetu chiri konyora ebinto asiri iguririye ne quality ngia asege kwabere gokora emirimo yiga mbware kiburi moko kobera abantu ebinto yakora nganyororo umuntu amenyete chinsemo cyaro gucyabo na chisembo chiski muruguru ukire eduka yino bosongo kurigia na kimoko mugo cyamwa kora yakora nko amangana buna aye transport para na makongo na kimogo cyamwa nyara kubaikerie mesige ya satambe kulingana muna bona yiga taito kotebi economy niribo besana diga mangana mafuta mentire sana so na kitoko temana dirio mu customer agurire binto buri gitore como borerina kulingana ne distance yako genda chibesa irenga chirakoreke chirabe so rende bono na twamana ko take an initiative sometimes na botoko mo twarboli bantu babere batatoiga twarana kulingana ne kwe distance chibesa na chechi bono twamana ko customer maybe an opinion an option yoko negotiate. So that is a situation where we are trying to facilitate transport. So rende twamana konyora customer yanyore bintu biyata yani distance iri yako genda uruchibese kulingana na obwagare buri yako nyarako ire yanyago ikera onyoro muntu chirogorire gose ne chirange korwase eduka yaino kera achire na ndumanya koira nyote barangie chinchiringi yase obokorere bwaye egento twa beire to konyora ntori gete to ngutaka turi na chirangi njire very critical most because ingo mix story ko tint story chirangi different colors kulingana ne customer bunatagete so ekero to kubira chirangi chiria chiko mix ngote turi customer na baba careful na kibago chura because kero tu achire nirie duka china chiria okonyora chigo cha chinchiri ku muntu tayora nyore utakirangi buneyo lakini nende bunabona iga several incidences chia na chiduka ngorora omuntu rabako ira gusine etairigete aendera nyore na tairi echi kulingana na sanko beke chisanire chiri chiatigaire okuye bweduka yaito San Zero Ceramics ogo na bokwira ni gento keria tomana go gwechenjeria tomana go chenjeri to kwegente kangao yanyora yabera isi lakini ase chirangi chire chinti ngwechi cyo chinko bataitore na ende agirende onende na kigo cha kwabaiga ekora tugoche ina bainga buna ne lost waros konyorore na inde abantu abange na tumaite uchumi yakongire abantu abange konyora na bataite kwagache nyumba ye kore lakini uchira ase duka ino se ase budget area yabwate kero kendo nyora one mwarenge koniete ye mose na sebesa gete kwanyora erabwate chibesa chire chinge wetani chiria mukonya na kinkwena na mura ase edeni nen komumono sebesara tato gote edeni agere biasere binge biagure
tindi gukana na ntoi kwana na deni ko abande bali twaire deni babera aba ya customer chito chinyinge abande boli batwazitiri gusira korende abange barobumbale na abande bato weri konyora umuntu kwa moire deni yaike deni eri takokora ki takoyaka na ini good time konyora ya to affectire biashara we what abona what is the nganga ki tagete konyora kerongo na ne deni because at the end of the day ndiro konyora customer maybe na yango ja gochire genteke wakana cash and want you because konyora ne biashara ne to kora faida karaka sini sana but then we have always supported the customer chinyinge especially when the customer chire America bange nabokonya to ndro bako ba so good to us twanyora na aenda to be customer na botoko mwa antu getega by the paycheck yabo kero 2 weeks iga kwanyora ba koreki ba wakani bona abuntu ikonyora problem na baro kombaro baro igo kuno ta umontara isagocha na cha seduka yeno ntaite go sene chitael tinchi taiti tukeri lakini nibwate chibesa ingasinge nyiso ko bena ne chibesa china bora nyore na arire ntike chibesa chiawo inya commenta chigo ichirango ichitairi moko nganchera abuto wanjira kengi mageko gera ntumanyete nanaki ebinte bibiro bimuntu tayura binyana so limo and sometimes ebintu biri binene bigokorwase ngora bakabikirana so egento umanyete like nanate aba alia in your question na unkohena na tore that kind of system yuko na support your customer bakebintu bikirana ndiro umuntu wa muno yigera no kubeka chibesa iga ndiro no asiringi maybe 500 yachira muri uzeli bina botoko madina waganta kwa sinini lakini no jora tabu rega koleta rende ona nana ya didonta tekona kolendo ko customer obya eduke ya sasiro mbosongo egotoka gusemo bwate samadha branches isko gaiga ya bona iga tubwate bosongo na ndento bwate aseburu bosongo tubwate go tutebe branch ibere eyeli center abo na ni yere quick mart supermarket ye quick mart kurumaiga nebo bwate kwerenda parking ya bono gosoka parking ya nabo ko lebintu no ligeli byo kana boko lebinde bine byo kulitengira asenge kige kwabire go gokora ubunchureri obwase eduke ya Sansiro kero kendo muchando munene kwabire go korora egati ya bakora imirimo gari gosebu nayo namo nabaguriye bintu nereye okay buna egento njinda tebe buna abakora imbane imirimo n'abantu tuyibona ina biyamono to korega seso gwamo nande ntwana gutwara problem ende onse okay kero muchando se management to kobora lakini kero muchando to kiro no gucha to ikana to tena haya ya torigeliga na igana umuchando yoera onye ni customer ntwana gutwara na ro muchando onde tigarinde muchando namna na gotebia kiro muntu na ari njira yaye no kwa accommodate niga egere biashara byagendera Mwancho muligariro Ndizi TV bono unogenderete koigwa uyu no munchureria gokoro bunchurere bwa yemi mucho bosongo na nigatomanyire buna seduka yabo nigo bakuonie bintu byechingencho au ebigokonya umwancho muligereria ekero kwagache nyumba wakorire kwagacha ari eriego stokoroka finishing ekero tadokora finishing gose gokorera ebintu miro biganire buna chitile emerango nabo igo chirangi cyo wake nyumba igo bono to basago chandike ekero risko ga nabo gutarira eduka ya Sansiro yo tokemye mucho bosongo erio baba kwa ebintebyo ase rigori ryororo nyoro ni wende tukoligereria aime gosenendo no genda tukoligereria egeta seni kya Ndizi TV nabo bwansu bumogusi ekero ntebe okunyora buna nabo kogendera gotonyora wetra sensemere ya Facebook na YouTube Ndizi TV News asensemo yo mutandao Twitter ngora gendere gotonyora wetra @Ndizi TV News nabigo ase website yaito nigo oragendere gotonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere go kumanya mange ndetengenda somotumukomoke igo kingoira na ni mwariga na ndo mogeni agendere gutumanya manke igoro yo bonchoreria abwe bintu byo gukorera nyumba buna chirangi emerango na bayigo ebinde binge igo bano mwancho murigereria tobasa guskare
abarigiriria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigiriria kurochi county Isano na Ibere echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti Isano na Ibere inya isato Isano nemo Ibere isato Isano na isato Isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu biria oganitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngokora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi nikokoya nyora aseri gori lya mubuko tostarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisi Brands Creative Printing Solution. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byokuiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyukoberia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti Isano na Ibere eyemo Isano enoti marakabere kianda Isano na isato Ibere Isano na Ibere gose enoti Isano na Ibere eyemo Isano na isato Isano nemo enoti Isano na Ibere inye Isano nemo Ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Jingi gigero cyumugusi no murobyo bwegekoro cyumugusi uyore nekerenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagetinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayu no mungina nero karansana abanda ari nyumba manyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ikinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kegusina kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma Chinsa Isano na Ibere nejideke kumna Isano chia mugaso ine
nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawe yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekero gwatengeirie gose konyora uruguma kubwotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga buna riru ebitarenge n'ichinse mu kindi cy'amaguru nabo igamagoko boigo amarwira ryagocha kubwotekana no bogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yandamange ekero kwabarirwe na kuriye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiya umubero magiga yukonyora kurwarigwa kurwasenya gitari mbabwate boigo umuruburyo bwogokoretera ububwenya gwikasenka yao boigo nkoni abari chinyimbo kiri chigo konya gutara kimenyekanete buna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chokisi asamaga cha New Sasura building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo naboigo imiyumu chunyamira nigo bagotoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imeyumu chu Nairobi nigo babwate Chinsa Isano numu chu Naivasha urusagi oromo nabogutumika gwakanira chikadi cha insurance buna AAR Minet CIC APA Saham GA Trident Sanlam Kengen Britam n'ikindi chinyinge bakirisimi asenamba enutisano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mancho murigererio Ndizi TV na indengo wakirangambia munekero gendete gochora kurigereria Ndizi TV na bobwansu bwa mugusi bwa mugusi ekarbo nongo kwariga nainde to sanga mange kubwatkana no bonchoreria abwoko ni ebintu au ebyo bigokonya omwana inchi gokore nyomba yaye ekarbo no agenderete no bwagachi bwaye ko kwariga nainde to gendere no muroberi oyo herio mogene itokorwa sense mu studio agendere gutumanyia mange kubwatkana nari abagokora aseduka yabo karibu sana na indo mogene se studio kwabero kwanira manganarie mogokora ase gose bonchorera ne bintu birimo ko bamwa mukonia ase eduka yaino na asamatko ase miaka ebere ya irene go twarore na uburere wa COVID-19 ambu abetu bogo chense ya immense ya Kenya na twarore bintu binge byabere biko ba affected as anena se sector yo bonchorere yabere affected egento kiabete akonyora none customers inchiyo gose ko enchireri mwaka wirie bintu korwase enseme mbo gose yende ekaba engenche ngora kwanire igoro yobonchurere bwaino no wakwa kuburire bwa COVID-19 immense ya Kenya. COVID-19 yachite to affect both positively na negatively. Ekero yachage kuna COVID yachage iga at least into aroja abantu timaze bari getiko babo basinini bakatakana ya tukore nyombe tuyatwagache tukora kore. So engaki yensinini ya COVID into agetiko tware biashara bitarenge bibe mono. But tukaika tukaba so ko affected much later ekero ya twabete na tonyote na maybe as to ko yino ne binto ko ebuno a few days what I would know kulingana ne institution unere boniga it's you pay cash to mana kola binto so again to na tebe COVID inja to affected positively in the initial stages but much later kulingana na obine binto bona abantu na bia chakete ko konga ke kusieka siku we economy ibinto bono bikamana ko korake bikachibika bikagenda nsemono so rende bono tukwate problem ya area COVID iri economy ya rigeti sieko nande na kero economy ya rigeti ko igor bono effect area COVID to affect so ibangane biashara biro bimbia irananze nande mbia to affect mono sana because
no remittance abantu bali bango kuruna chingumbu korumati economy ya bosongo gaiga mono diaspora nere ko ye tema ko ye boost. So in a way ntwa ba affected so badly na COVID-19 but we hope na to ende to na kwenda kama tu na kwenda na wave ende techa ukonyora ande kuna twarige wake to biashara biri ko ina na byake ande una bono via COVID ya sirasi nini ande twanyoro bokongu bonde twanyora issue ya Russia na Ukraine bono mnero nere to affected so squarely because the cost of living ya chire goro amangana ya mafutoro cha chire boni gato ago trade at 150 something so you affect now the cost of production now in our end in a way that okonyora na igali bintu bono na transport cost to ga 22,000 ku Nairobi mpaka Busia boniga otuwa na 30,000 ebintu mpiro okonyora maybe gose elikaruwa kana eliwaka 30,000 kwa rubiru siku Nairobi kwa bekiri bosongo ga 30,000 divide by the unit item ilikwaleta kwanyora buna ligolirie item eye yakoreki yakoragero to kora mangana accounting processes gendo ngerto koroka carriage inwards yani ebintu biri kwagorire ono kwabireterwa cheduka ya so bono kwanyora na ebi such issues chi affect now the cost ya chire igoro monda go jigoje tayari rero gotaina aki people na tayari yebenda kwa 950 utangora 900 kwanyora ibi ko manyene kwa rete ze 900 ukomenda the cost of transport by the time ego ika kwanyora ze kare ze 930 ze 940 so and then now baby HRV is so competitive in a way that if you find umuntu okorete bintu biri quality taringi ya mono you know because chikete mwenjita si konyora chire quality A B C so muntu uri konyora na kiwa ngokora ngera abantu akoleta use quality B bono wachikurigiriza na kiyo kokoro compete no because abantu mbare to whether quality philosophy where you want to give your customers the best because na nyorenga keyamo na oneri abantu chitiles akabo musani just like everybody so unfortunately mamu mabosiri kateba no customer yone goikange ndororo na nje mweri wera singa kiyo bokendo unango ikororo asingo ikana sane chitari chiringonati so chitari chimna na mwete quality ngia I was proud I was of course I say environment that when atiko lakini ande because ukukoro kwa very there's nothing you can do about it wanyori ni ndo kwa mwete ne quality ingia so egentombo tebangerina kero compete na bantaba because of those costs ko yere ko ba ikwede bono ya bidina na yo irane ki price e match ko kwe kanaria egere na dio rakoleki na line uraoni otherwise oisigo tene na abuntu moto ko mode ya ko de betari netari lakini customers imbali kumanya kumaenda igabone kero COVID-19 yabetege ko ba affect na ukanyora una watere biasara nigo byabete bigokonga nyikeri mwakorire buna inu eduka ya inene ngikeri mwakorire gyoko ine kya buna au wakuguri mwabete mokonyora mwabere mukwirania chibasi chiri mwabete mugusirikinga kicho onye kuinyorete omo mukwende na rukuruku China igatebete during this period of COVID it's not about making profit it was about sustainability yani na ninya recover during that period onya recover in business until such a time kerocha kwa profit so again don't get in business to kuruka break even point again during that period again to angote mana naki kwa kana ura fanyi kazi kwa kana ule nyomba ngumituro the expenses so that now you because if you are saving biro biaraleta so what we basically tried to do number marketing what I'm to get into several avenues including this one I get it into to correct to nyare ko recover a little bit though you know it takes a process to nyare ko recover ngora so that at the end of the day now na butogera no tebe na of course we've had a tough period but now we are moving on well kero kenda ke gono kwanire igoro na kimokwe onia isiko gaigase abagoria anene mono kuna nkora aligereri to kweyoni mono kulingana na ebe bintu birito konia na bubiani toko yerukana referrals otugutona ri customer na baba taina ayonye gotaite binte biya yenda baka San Siro ceramics because again to quality enko yoniere nandi again to kene gote mature ko twara ina social media platforms to what Facebook San Siro ceramics and sanitary wares
ndo ngobengo sometimes maybe Facebook ngo utokoza twabeka ads. Okay, of course anene mono no kugenda na gwikira chi customer. Because abantu sinigete na roro to uragende to yani taikirikira omuntu by maybe those social media platforms. Ono yentekenene to gotema yenteketangani bali chi customer cheito. Tubali tugwate database yabo nenyarekane batonie na gieko geragero omuntu agoche guseni duka yane yenteketangani ngotema kabisa na kingo koramo ni retail equality yani equality ya 1 2 mochore kalenge in the sitting room. Because you know, once a sitting room is the epitome of the entire house. Yani nero kiro monta wiga. Yego uno monta wiga kore etari kai kwa roseti. Kine gente ketangani. Kera ko bori rigo then now como teina etari yani with the San Siro ceramics. So monta kera mote rigo kayere o mote. So basically inere concept ye mwen to kutumia egere nyare ko koraki nyare ko bage ko toni. Chinga kinde ngora nyora mure chitenda. Ngora mwonyora muri chitenda kero gose no muntu gose konyora to chitenda on a business basis. Maybe chiskuru ga which supply to the tiles chimirangu ni ceiling chi ne chi kwende chi MDF which bakorosi chi cabinets. So go supply to but to a larger extent bali bakuri chitenda bacha bato goli bachi go supply. But there are schools so konyora several schools bagoja bato goli to supply. Aba bako bagori bachi go supply na kirigori ngo bakorera muri buneri rya kawaida mo korera umugori guse barabumwe at least ngo bakyaneri muri rigori rya. Igendo ndate goteba kyo mine ngeli na chibuna chitile sirocho ni chite chinchipwati faida and yendo ngo tema go tebi bakasto aba bato ligeretia se TV neli na tari chinchipwati faida ne no rata yumuntu na kwa mukore discount. Okay, iso konyora maybe umuntu aguruze 10 shillings. That is a big thing, very big. Dreka so maybe aguri na chitaire chunju kunduze siringi komichoka. You know, there is so little you can do, especially if you factor amangana yechi kwerende yechi cost. There is so little you can do because one, much as you want to sell and please your customers, nere biyana you look at your cost. Na kwinkwena nebindebi ninyore endo ke andigalere. So you know that is the main thing. So ndro to kunyara go chionion wholesale aro nyale buya. Bumaina na bo. So ndro rora take of course mondo ga jiro liwo chikoni onye kwango 950 omonde 940 nera chia erwane rekorwa. To kwanira mono ase eduke chiduke chimubwatemi mu cyobusongo ninkyo kirora nyare gote yumurigeria serikali ye county ya Kisii yabereke gokonya usimuchando kyo rimwe abere mokonyora kurwa serikali. Egento krokyo ndatebe nanikyo mine ngelina the support system ye county to businesses here on a gap. Many times we go to Katore na intonyore serikali etosire in one way or the other. But there are always challenges, especially na maybe konyora mangana ye kwende je mukasuma ndara ikega eduka yao. Unaso kaiga ate gogori kendega kwanyora maybe ose gari singenjo ya congestion. Egari ya nyora na maybe ose ya tenase atari. Abono bokongwa chakira. Because abo konyora rende of course clamping na beko korwa you now start following up ane customer yangu gori gento tena so again to kinda tebengelina the county is a kwamwa to support businesses. Of course there needs to be order. But there are instances whereby okonyora maybe no enegari have cramped unnecessarily. You know, you feel that the county should give us the support system. Etiche maybe onyene monto maybe osotene naiga egenteke tangani e county we kenyore ushuru yae. Ushuru egi anyore in form of wakana parking fees. So then kurwa bono is a problem yo jabera ne kai ayan wa park, you know, such kind of things. And generally Kisii is a small town. Yes. Very small, very congested. So isa konyorwe a way that umondo ka nyorira sigetega
apakiri kuicha rule parking fees nabo konyore county area atoire the support that we need for the business. Of course there is an aspect of reserved parking which is still okay, but ndiro konyora even that reserved parking is so small that the county that cannot accommodate abantu baito babosongo. In fact abantu baito babosongo na bange abantu babosongo na abantu bakwirwanira abantu baito babosongo na abantu banyorire akabesa konyora tetenera korre ibintu biyaye. So singinje tata accommodate umuntu okonyara gutwara abantu twinsi nyora reserved parking. So egento kenena umuntu ka parking asigitega nandinde tara block umuntu akane parking fees list rinde tagoiko otebuna kaiga it is not a section ere designed for parking koro tojende ibona bokocha kwanyora na ya to affect in business in one way or the other. Na ndegento kende serikali etakire otokonya n'abantu be biashara at least egento ngeribona na distribution permit of which ero ya very settled you feel that maybe the last financial year it was a bit bad, but at least this financial year things have been seamless even tongo na kumove bire. So rende okonyora no muntu nere ka kore kwerende ka ikire osega acho munya bosongo ataranyora kwerende gento tokoroka distribution permit. County government echikonyora distribution permit eko work on an incident basis. Umuntu nacha maybe osega ikabosongo anyore distribution permit trochi kari ose maybe around 15,000 or so depending on the size of the vehicle. Yes. Onyora na bakonyore distribution permit aliyebna ikaiga okonyora trochi umuntu naro usorule Kampala. Next time akari ose na maybe Nairobi na Kuru everywhere. Umuntu akonyara gutwara distribution permit for every county. Because that one will also generally be very expensive for business. So etware a one-time distribution permit. No montonyo chire omogeni. Tawa the distribution permit yeng onyo oewa immediately wakana if this is fee for distribution permit. To type of no montago chokana parking fee. Undo what the distribution permit? No. Then now you pay there and then. So in a way na vego nyora ya support the businesses. Because umuntu naro comfortable work, and by the way in such a way konyora na a county yanyore more revenue because instead umuntu arengoba gocha bona bagota na no I know distribution permit there is maybe 1,500 by incident, which will also be able to support the businesses. Ngwikere nyarikana na twarore competition nero rochiduka nechi nyinge chiduka nchiro chinde chikoni ebintu bunebiga yikire yanyarikanire omugori okirase duka yaino natagete gento kiaborira se chinga kiecho na nigageta eteritukerio nechinse chainde na kerokyo na kimugo chimwakonya ngonyo kongonyorore mu kubwatana nechiduka chinde iga nabo kwenda buye gento kurororo anene mone kina kitogo cha twakora because tukunyara konyora kire gento kiriutagete customer tagete at a given point. Yes. Because the biashara bune biadi wabire toko biroka capital intensive okonyora bitade chipesa chinyinge. So tokonyara onati ose kwanyora maybe ose kwatwara maybe keregento getagete. So yento cha wakora ndiro toko twara some synergy na boko keredu kagete ko no wate genteke. A customer yanda yabogoro then we sort ourselves within the ranks chichidukeje. Aseduke no abantu mbaroro muri getororo bakonya semirimiye ngendo kikeri anene mukugania kero muntu achire kuri yemirimo gari eriyo omote buno yana isanirtira batoko mu imirimo buna njegento na bayiri inkorora ase mwanya bantu the first thing is character. Yes. Because muntu nabona nyore takwati the ability to have pursued education to a given level. Lakini uko nyora bwate character ngia abwate the ability yokoni so nje I have come to know that character negento kete kiriki ngenjo mono embwengia negento kiriki ngenjo mono buna bono okay my team nibate my team unerende to contacts ali I have no problem with them because buna bono konyora maybe kiru munda mwetenga sia eneli yako kora baroro babwate degrees mbabwate bari even abali mu be secondary baroro abande maybe bata ikireti masoma ibagenda ale mono patrinde binakorora kulingana n'injira to kolegasi oyonde nabagoteba ate yo kolegasi there is that kind of coordination
nje have no problem nande gento njengo taka engo batebiga enyo gwachire gasi ai gwachaiga o add value gento kiuta de kore takire unique that someone else is not bringing once you are able to do that you add value ocha onere customer musafu ya agende kagogete I don't have any problem provided you are doing your part you are bringing adding value. There's always the spirit of consultation from time to time. Yani motoko bora na ekena kioroja. Turalete kengende. So in a way, when everybody go contribute here to the success of the business. To a sense that no ikomi manyora na maybe go seta koletiki or say maybe tinjo na bako nyora bako rinner. Ase ngakiye yiga mwege keke getambe mwabere mogokoro bonchoreri obubwoko nye bintebyo ngai hakubwatkana n'imechanderi mwabere mokorora nabo igo buya buri mwabere mokorora nabo ige faida mwabere mokonyora ngai yoratebe ase amatukari bozi bosote base myaka etanere busyo ngai yoroche eduke yerabenda ndi gusengo semeria kuro kyobwate kubwatkana no kwegendereria gusego kini eduke yasa amatukari busyo ento ndatebe in life must always have hope. Oikotuare ogosemeria korokonena ebintu kuchimutumbi chikobabia. So bunabona iga gona ebito kona gokora ebikebike gona commenta bito gona tena okay ebintu bitudabwati neki by this period okonya to abinyorere. Kuruga ego chimutu na kitokora ingitora kore kege improve our business. So una ndatebo niga we to atemire sana kona kubeka those gaps. Made biashara is about finding a gap. Kwa nyore gap, you try to fill it. Once you fill it, you will always be finding gaps from enga kemo chende. So nakito kote na kulingana no korakwane uchimotu mambo bright. Especially to angukora election yeye, there's a lot of anxiety. Bantu pata maidinka ibaringi kende to gukora election yeye. Uchimotu ga yango nyora tore ne serikali nyabu negocha. Etose to what a lot of hope. Mechande ya mayaga ye bobo boelide ndoje na guchitoro kina se biashara asinge njochi sachi atonyorire nintagete engana yawo yomwerio bwate guchiase umwana inchore isko gari otete okoro bwagachi omoteina kyaranyore aranyore bokoreri bwabe na seduka yaino obamanyase o asimore na kyarabaikere so ongo bate na eduka yetu ekuru kwanza ile tari kuru kusansiro ceramics igere umoja elim center ali maega aliga naboko kore kwendo gotoikera neri gorondiro rali gusira naboko tonyora se number 0727 147 442 and ndiko yerora so ekero gwa ikirali naboko boli sansiro ceramics igendo ngo batebia nande kire kingenjo mono kore quality ebintu negento kia mana mbia ko kire customer nyore bintu bie quality aingi akenya kira cross ni nyumba ya ne benke ai quality bia abako nyore no ne na bako twaruko ogosemeri na yaya ebezi no na itumia bia tukindi ya kabere kero moraga ni gusiru in one way or the other na boto gusirana asitoko bwaterana na boto kubwaterana egere oko nyumba kero ko liko yagacha erorekane kere ingia mono Aditi maitio seno nganchire ngirole namba ya nesimi 07 27 147 442 rietanguro kurobi no mwega eduka San Siro Ceramics na inde vainyoria asake vainyoria ngai baranyore chiruka chinde kutatiga somo chubosongo mbaro umwanchina ro rigerete guseno menyata chinsemo au ngai aranyore chiduka guseduke yaino egento karoki manyete na ngeri na eduka itutro chigere ere bosongo lakini enyari kano ore bose Nairobi otade gonda ina yaya ninta ite gore binte Nairobi na kingo kora egento gokora ngeri na ayo gokola yas na inje abongo ko ngwaka because ntobwate our support system is career abongo tena gende eduka gete okonya ke kurworo obate bininche na gotobe na gotoma so ase uko gora ebinto tinka ke tusinendri ko twara mochando onde bwense kore na intuga iga banta bato twanjete ebinto ebia twanjete gosira se obia equality engia so te gosinya
Asante sana. Ndia mono sana. Mwanchi umurigereri bana nakwaigure uyu no munchorero yo makuru ase eduka ya Sansiro imemwe cyobosongo eduke konia ebintu by'ekinyencho aho ebira gokonye asogokora kwa gache nyumba yawo igobono tobasa guchandika ekero kwa gache nyumba yawo wasinyirwe ase okogenda nabo gutarire eduka ya Sansiro imemwe cyobosongo elio obego konyora obokoreri ebintu ase rigori lyo wancha lyo mufuko elio obego kwa gache nyumba yawo naye obego komenya asaya mina mono asogochora kobana nchiko mwerio nambia mwana asogochora kurigereria Ndizi TV na bubwa sumugusi ekero ogenderete gutubwatia ase miruberio yonsi nyora nabo kogendera gutubwatia wetera asensemo ya website yetu www.ndizitv.or.ke ensemo ya Facebook na YouTube ni gora tonyore wetera Ndizi TV News asomutanda wa Twitter wetera @Ndizi TV News elio togendere gukumanya manke boigo ekero nabo gutuma ujumbe yao enge wetera se nambera se screen yao gagu elio bego gutumanya asogenderete guturigereria korwa nabo igo ekerengererio kiao gocha korwa se getaseni kya Ndizi TV kukoneria uburigereri borobya nabo igo umubasoro moterero nigo bakabere na inche Evalino Sero asomoroberio bweri sore itomoroberio gochirakera ritko rya Jumatatu weka ritko rya Ijuma na igonto chokoretero muroberio yo iritokumanya rya gendete gukorekana imense ya Kenya na gusanga nabageni be kinyencho au elio tobeto kumanya manki gendera gutwara uburigereri borobya bye bye.